Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Hoy. Karan hatag. 5 pesos. Karan naman yung natatkuhida. Katanan. Sige daw. Hindi pwede hapon mabubuisit. Wala ka na, no? Kinkada mo na nga balay natong kinkatuan. Waray, kung may nahatag-hatong bisa naman la 20. Ay tutuwa yatin boses kay para tagdarag ko hatag haaton. Ikaw nga nga pagtuktok na lagbatot imo, diri ka pa nahatutuno. Kay bisang pati mulo tagtuktukan, kukugaw ka. Kay pagbalyo kita, ikaw at kantano, ako't matuktok. Kay sige, dinalakot makaputit halin. Kadiskumpiyado mo hinduro. Sige daw, pintahan nga tanan. Himano maring, ono 50. Himano pasing, 250. Himano konring, 3. Sige daw, piraman nga tanan kung igra-round off mo. Nga manunong lagi tagan mo baking problema. Tara na kay para kita makadamo.